Ćao svima dragi naši, nadam se da ste mi dobro i dobro mi došli na današnje druženje. Danas pravimo jedan vrlo jednostavan i brz kolač, znači treba vam samo 5 minuta da ga umutite i da se stavi da se peče. Ako volite ovako ove brzo spremljene kolače, sočne, jednostavne, pogledajte, družite se sa mnom i pogledajte kako sam ga napravila. Prvo nam trebaju breskve iz kompota, 300 grama, malo da se presuše sa ovim papirom i onda ih isitnuti. Pa idemo 2 jaja, 140 grama šećera, 1 vanilin šećer, da umutimo dobro mikserom. Kad je to dobro umučeno, onda dodajem 60 grama otopljenog putera, da nije više vruć, znači mora da se ohladi. Zatim ide 140 grama kisele pavlake. U smjesu sad dodajem 240 grama brašna i 1 prašak za pecivo. Sad više mikser nije potreban. Preko toga sad breskve, 2/3, znači to što sam isitnila breskve iz kompota, a 1/3 ću ostaviti poslije za odozgo, mada vi to možete i sve odjednom ukoliko želite. 4 kašike kokosa, to onda sve sjediniti. Tepsica je 22 sa 22, namazala uljem, posula brašna. Rernu sam uključila već na 180 stepeni, gornja i donja temperatura da se zagrije. Poravnati. Rest od breskve malo dozgo raspodijeliti i onda stavljamo da se peče. Nakon 38 minuta je kolač gotov i sad ga premazujem malo sa vodom od kompota dok je još vruć. I posuti sa kokosom i onda ostaviti da se ohladi. Pogledajte vi sad kako je to mekan kolač.
Vidjeli ste koliko je jednostavan. Raspada se. Ako volite ovakve kolače, napravite i vi, javite mi utiske, pošaljite mi sličice, bit će mi jako drago. Želim vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubim puno.